Anyang laki din! Agsinatan, Fredo. Ah, di na ako manrabakan iti kasta kami. Seryoso ak itibagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ah, ang maapay ami. Amamot na ko sa ti panagay ko ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Katno ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil nga ro, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kaya tigas dyan? Ay na, makapauma nga ro. Agasaman, tunggal ada pa na, masapol nga ibagak no sa dino, kano asino, dagiti kakadwa. Masapol pa'y a minutos nga agap-day takken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapol nga i-selfie. Tapno ada may pakitakken ka aprueba na. Nya. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasakit nga ron tarik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan nagdan nang sukatan na kin ka akano, wano foreigner. Nya. Uy, kit adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige kami pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Nasla mapispis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Kanya po na pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaas iti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nobyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, yung sa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wan nga rod, friend. Saan akas laidi masapul ipakadam amin kini Fredo? Ay, wan nga rod. Si kamot ngamin Trina, submissive ka unay kang kuana. Gapo nga rod takunak no ay ayatan nak. Nga bisit maggayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab no itinasaya at atao, saan akas laki ni Fredo? Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Abay, anya ayat kahit mo ibaga, Julius. Agayatak namin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibaga ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana Anya lakit din na ya. Nagsungit ka, Trina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, in black na. Ay, sos. Talaga gaya may delete na ka ni ti biyag na. Huwag na ta.
Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek latan na. Una pare. Awan mo't langan ti maramidam, gaputa addan kaayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Iso a panawon mo ten, tap nagbirok kan iti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangarudan ni tibiyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas tala ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarit na. Kapo iti panagsina ta. Adamot tanday taken ka, ah? Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko keng ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga inpay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatyan at Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. unay mo tinanagkasang ti kastay. Makapasahir lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kong disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Frido. Siya kung kahit tagpiyag baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo gat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Nya, Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare, tano da ita akanahin ti pampanunutam, ay awan kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako nak, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kun makailiw-liwag ka pa iti sakit ang marikrinam. Paray, kasano nung makapagpanunot ni Ame kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, adan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wan isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wan, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na iti napalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamuan na, adumanan adrama na. Ay, kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray ba si tabanag? Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Wadre na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin Siga magan rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Agaproda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man rin na.
Barang patirik na kinaami ka tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim iti napalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitan ak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Arts, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Mangro na itantag kasaran dami kintay J. Julius. Oh, agkasardagaya man talaga. O pare, ni pailang Julius. Natatairak ba yung tiday siya? Ang natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, alas, Koston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man day ka pa nagsangit mo Kasi ka lang, ibalod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ana ba iti panahonan niya ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsika, awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga ro tinakariknak, iti ayan. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rod nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At daw gaya mo anak mo, ami. Kaduan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na, Ikaw magamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan? Ay na. Mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na ami. Di pa adam kumaan na singput. Awan nga rod. Apay. Awan ang pulos tem amo mabalasa nga yan. Apay sika. Awan ayat yam mo mababay. Ay gut. Ado ah. Ado madlagayam. Katapay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan atay J. Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kiti sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang aming kayat-kayat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan Fredo, awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya?
Kamat. Nagirito ka sa jibalo. Iso lang nga ron ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Nya. Wen, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Ura di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, jibalo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangiritaw kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Kung nga ron, tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Mayat kumamat na da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iti malamansyon na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. At da di kasinsin ni bakat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo't ti single and available. Ano yan? No, girito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan, di ka agganat. Dumteng tulak ta ti babaya para ken ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ang mga no adapay amo, maamabalin nga maayaban akadwayo nga agtrabaho dito'y poultry farm ko, Barok. Ni badam ma. Barok kun kunayo manen kanyakon. Balasang kunayo Balasang no balasang. Kasta kumakat. Kat, ada nga rod maayabam no bilang laang. Manupay ko matitao masapulyo, madam. Uray, talo, wano upat. Tapno maasikaso da ahusto dagiti manok. O sige, madam. Damagag dagiti kumkumarek, no? Adakin kayat. Wan man, tani, dumakdakalan dagiti manok akasangsangpet. Ang mga no saan mo akabailan no may samlaang nga agtrab-trabaho ditoy. Adapay nga min sumangpet apyag into no may alawas. Ha? Kasta ka di, madam? Wen, iso amasapol nga adda kadwam. Sana bale, tano adda mabiru kam, may padamatlaang tisweldo daken ka. Okay, madam. Dumagasak ija balay da Marilyn siya, into malam. Parang kayat na. Ay, wad gayam. Ibagam kan kwa na. Ti paspasapol ko, katay bumayag ngagtrabaho dito, iwan. Saan atay sumreklang, no kay kayat da. Ay na, agyaman ako nay mare. Gaputa siyak tinapanunot mo nga ayaban iti pagtrab-trabahwam. Anya laki din, mare. Siyempre mo't alangan mat. Kayat ko ate umay, tanay, awan matla trabaho kita. Umay ka, mare. Saan ka nagbabawi nagtrabaho? Kakin ni Madam Basyang. Nagsimpatay dyan, bakit ko nagtumat? Kasta ka day, mare? Libre ti makan. Merienda kin amin nan. Iso na lang ata. Maanusam ti agkulik iti itlog ti inuran oras. No ado ti orders iti chicken meat. Iso tay jay. Mang party ti 100 heads. Kan agdalos mo tinay ti lugit da. Saan met kida ka na yun,
Naglawang kami ti poultry farm ni Madam Basyang. Ay, unay kan kumari. Maanusak si kakit di mo't. Sa anak mo't anarte, ang mumday ta. Ay, nasahat ng kasta. Kasano, mangrugi ka nga rin itong bigat. Ay, katuan amare. Dagasanak dito'y balay inton bigat. Tagid dan tama pan ije poultry farm ni Madam Basyang. Naimbaga bigat mo, balasang ko. Ay, kastamot ka na kayo, madam. Anya gaminan, tinagan mo? Ay, siyak ni Lucia, madam. Agkumari kami ni bakla. Kasta ka di. Nasaya at ada ka anaawis na. Tapno ada ka nga agtrabaho dito'y poultry farm ko. Ay, madam, naimbag nga raw tayo nawis na. Hapag isaw ngawan trabaho kita. Kasta ka di. Alaga rod, barang maanusam dito, iwan. Numabisin kayo, ada merienda ijay kusina. Kan agluto kayo, anyaman nga oras, akayat yo. Ay na, agyaman aklaunay, madam. Numay papan matitisweldo. Anytime, kat mabalin yo nga alaan, tinaldawan yo. Kan, mabalin matlaang ti ag-cash advance, numasapul yo. Ay na, thank you madam. Nakasaysaya at kayo, boss. Ay na, saan yo panunutan asyak ti boss yo? Ibilang dak akas inayo balasang ko. Saysaya atan yo ti agtrabaho. Aywanan tayo anaimbag dagiti mano. Taiso ti paggapuan ti income tayo. Itaman pa narabyan ka, kumare. Ay, kumare. Nagkapuak ije poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Anyat kahit mo sawan. Ijay ka nga ang trabaho? Ay, mare. Naimbag nga ro tayo nayabanak ni bakla. Kasta ka di. Ay, ang mga nagkasapulan pa ni Madam Berta iti agtrabaho kan kwa na. Ay, mare. Inka kasarita ni bakla inton bigat. Agsapsapul sapay iti dua tao. Awan ngamin trabaho may nga gasawa. Naggidan kami anay kat iti trabaho. Ay, kasta ka di, mare. Ay, Inkay kasarita inton bigat. Bareng awan pa'y tinaalan ni Madam Basyang. Mayat ijay. Nasingpet ti boss. Libre ti makan. Ken, mabalin pa'y ti ag-cash advance no maminsan. Kasta ka di, mare. Ay, nagsaya atin ngay. Ay, mare. Man-mano ti boss akas ken kwa na. Diyak namin mo, ngawan gayam trabaho yung itang agasawa, Mari Berta. Ay, manumot na lawas ngawan trabaho mi, mare. Isungarod nga dinapalabas ko ni Mari Lucia. Anak ko na nagapo kano dyan ni Madam Basyang. Kat sinaludsod ko na adagos no agsapsapul pa iti tao na. Agsapsapul pa'y Mari. Naku na nga uray dwa pa'y kano. Apag iso, dwa kayo kinilakay mo. Wan man nga rod, mare. Ay, agyaman ak unay. Kamaudyanan na. Kat adamot langan pagtrabahuan mi. Saan kayo nga agbabawi ang trabaho kini Madam Basyang kung naktuman? Nagsingpat a boss. Libre pa't merienta kan makan. Kalamin na. Sana nga imot. Kan man ang kaawat pa. Kasta ka di, mare. Inton bigat. Umay kayo dito'y balya masapa. Tapno agigidan tayo ang mapanay di poultry farm ni Madam Basyang. Kahit mo sawen, mangrugi tayong tunbigat, ngagtrabaho dyan ta Madam Basyang bakit? Wan lakay. Masapa ta amapan ijay ni bakla. Tapno makigidan takan kwa na amapan ijay. Ay, wala. Ay, kung gaya, manungay titangdan, ti may saldaw bakit? Fix a 700 kano ti may saldaw. At dapay kano ti bayad ti overtime. Libre ti merienda kan aminan. Mabalin kano pa ti cash advance no kasapulan. Nay, nagmayatan ngayon kasta. Wan nga rod lakay. Isu nga anusan ta ijay. Barang ijay tang agbayag. Ay, kat wala.
Barang manayo ng tupay na ita 700 a por dia iti may sangal daw. Naimbaglagan, tada kayo akadwa dalo siya kan baklag ag trabaho dito'y poultry farm ko. Ay, when madam? Kasi tinakunakmatlakan ni Lucia, libre ti merienda, makan kan amin nandito'y kusina, kan awan oras ti pandangan, wan. Ha? Mangan kayo lata, anytime mamabisin kayo. Sana ka naimot iti makan. Tilaang kanyak, kat simsim pa niyo kumati trabaho yon dito'y poultry farm. Wan madam, Sana bale, tadamat ni bakla mangisuro kada kayo no adadamagan niyo. Ta iso tinabayag ditoy. Isun ti mangisuro no sa dino ti ayan dagiti manok a 45 days kan mabalinan a partsyan nga ilako. Kan dagiti manok a pang itlog lang. Isuro na matlaang no sa dino ti ayan dagiti pato a pang itlog kan panglako. Saan nga minakasta ti kastam amang igamit ti manok siga bakla? Ha? Anya? Nagtabod kamot tayo. Ne? Apay nga, yabagan lang mo tinatabad, Manong Anton. Kaslasan mo mga nga mo ti aramidam. Anya? Siya, nabayaga ka nagtrabaho idil ti poultry farm iti Pangasinan. Iso nga amok dagita. Ha? Among ka de, iti nagtrabaho kiti may sa naglawa farm ide. Siyak ti kanayon nga ibaga ti boss may akalaingan kada kami at trabador na. Hay. Iso, ano isurok ka? Agtungpal ka. Anya lagi di mo ta. Nabaybayag ka nito yung poultry farm. Ngam di ka pa amuti. Husto pa nagigam iti piyak. Tabag! Ukis ti kamatis. Si kalangarudan ti nangisarek kadakwada dito ya trabaho. Ngam si kapayon ti baganda iti tabad. Naglastog nga ro ti pa nagsasaw na day diyang Anton. Kung namailan o. Ay, una yan ayat ti tao. Manupay lang nga aldaw na dito. Ngam kasdayan ti panagsasauna. Kadaagsao katabad kun kunana. Napadungot lang nga nalaing. Kan iso ti kalaingan nga aghandle ti poultry farms. Di bak nang kuman. Apay pila nga makitang tangdan o nalaing nga ron. Wenman, husto ka iti dayta nga imbaga, mare. An-anusa na pailaing to may makitang tangdan. Napayag ko man na bimaknang no nalaing ko naktumay. Ibagam tuman dayta ken kwa na, mare. Bareng mareing tirik nana. Ay, niya lagi din na iti pada tao. Saan dang amo ngay lugar ti kinaagin lalaing da? Ungayan pare, naimbag man ta nakastrik kay nga agasawa di poultry farm ni Madam Basyang. Ha? Ayaw na pare. Yung makapasal lang nagiti kadwa trabaho. Anya, apa anak ko nam tikasta? Wala. Tasan da man nga amo lagi aramidan da. Nagtatabad da ko naktumay. Ha? Nang runa da dya bakla. Udno nga iso ti kabayagan na trabahador ni Madam Basya. Nukit kita, ti panaggaragaraw na, nagtabag da talaga. Si kakadimot pare. Amang ano nalipatam, agapumot lang iti kastang style mo, tinakaik katami ti sigod na trabaho. Ah, Nung makitang tangdan ka pare, amom ko mangamin nga ilugar, ti kinaagin lalaing mo. Mabalin mo mat nga isuro iday, tinasaya tawagas. Zana kasta bagaampay at tabod di tao. Apay sika, nalaing kalaunay. anya. Imbes na nakastrek kayo ti mayat at trabaho. Ta nasingpet, kan naparabor ti pusyo. Ngam kasta kamutin nga agsasao. Amang ano saan nga agbayag, kat may kat kayo marin nga agasawa. Anya lakit din.
Ne, apay, gusto ka di day tangar aramidam apa nagparti ti manok, Anton? Aywan, madam. Gusto tararamida. Gabutan saan nakatabay. Anya? Nabayaga ka nagtrabaho iti poultry farm iti Pangasinan. Isong amok lagi iti basic ka pa nagparti ti manok. Ha? Saan nakatabay da kas ka iti sigod ang trabador yo, madam? Si kakit dimit. No nalaing ka nga rod, anya pa lang agapo nga anusam ti umay makitang tangdan dito'y farm ko. Bimak nang kakumana, no agpay sumat lang. Anya? Pasensya ka na, gam nakla atak iti pa nagsasaom. Ay, kwa, madam. Ay, pasensya kay kuman. Lakay, apay nga min akas diti insungbat mo kini Madam Basyang itay. Kahit puno mo tibagba ngamin. Kan may isa, husto mo tararamida ka pa nagparti di manok. Anya? Makikita na lang nga ruto na gusto tararamida. Sarod-sudo na pa ilang. No, gusto no saan. May sama na tabag na bakitan. Ay, unay kan aya Anton. Pangasim talapdam kumamo ti bagim nga agsaw iti kasta. Nagsingpot ti bus tayo. Sa dino ngay manan ti pagtrabahuan ta no maikat ta ijay. Saan ama pasamak na bakit? Maamiris mo't lang ni Madam Basyang. Ahusto ak itimbagak. Makamo ka man latan Anton. Anya lakit di. Aywan gayam, adto'y ti sweldo yung agasawa, Berta. Agyaman kami unay, madam. Dayto'y matkan ka, Lucia. Thank you, madam. Ti sweldong bakla, alaam to inton bigat. Takurang tinay-withdraw kitay. No problem, madam. Uray ti junton adan. Ay, kaya madam. Agpakada kumasana kasumrag inton bigat. Ha? At nangamin napatig apapanak. Apag iso, dayta kumatibagakan ka. Uray saan kan nga agpakada. Tatalaga daytoy ti maudi apa nagsweldo yo kaniya. Anya? Pasensya kay kuman. Diyak kayat ti ugali yung agasawa. Naturay kayo unay. Kan kas iti nakunak iti. Nalaing ka nga agisuro kan agsao at abad ti kakadwam. Ngam aging gaita kat makitang tangdan kalata. Madam. Rumbang ko mga amom nga ilugar ti kinaagin lalaing mo. Agasem man, oray siya kabos mo. Siya amang paspasweldo kan ka katisuro nakpay. Siyak ti akin kuko iti da ito'y nalawa a farm. Iso ti pagin inkamak iti manu atawan. Ngam no agsasao ka, kat kasla nalalaing ka, ngam iti siya. Madam. No agpaiso ka, saan ka kumangaagan na anos ang makitang tangdan iti inaldaw? Kan saan kumakas jay ti style na ti balayo? Sa humlaang mo't dinagano, kan tinalabas akin na agin lalaing mo, anya lakit din. No kaano nga impangato ni Madam Tisweldo? Isumat ti pa nakaikat ti daddo makakadwa. Agpakalaing dantumot ngamin. Gusto lang, Mare. Tapno pagnak manda. Sinayang dalang ti kinasingpot ni Bossing Madam Basyang. Ano tibagpagam, siga bakla. Ha? Ay, kwakot, ti ko lang. Ngimado ti sweldo. Ngam sayang, tanaikat kayo matan. Day tati ko na. Apay, ada parikot mo? Anya? Ha? Saan mo nga min nga am mo nga ilugar ti kinaagin lalaing mo? Iso anaikat kayo lang arod nga gasawa. Ha? Ay, saan ka aglablabos iti pa nagsasaw? No, di mo kahit makaraman iti ko ah. Apay ti ko na? Mabuti nga kin ka? No way! Pud no launay ti ko na ni Madam Basyang.
No pudno analaing ka, bakinang ka kuman. San ka kuman nga agan ano sa makitang tangdan, itinaldaw, urepig sa titudo kin init. Pwe! Anya. Di ka pa mo, ngay respeto, ti pagtrabahuam. Agraman ti agpapasweldo ken ka, isurumpay. Salbag ka kide, anya laki de. Da magkonekkat kayo man ni Jeff Poultry Farm ni Madam Basyang pare. Ha? Ay sus. Talaga saan mo man nga in lugar ti kinaagin lalaing mo? Sige pare, saan mo man akarkaruan ti pungtot ko? Pudno matibagbagak pare. No maminsan ngamin, ilugar ti kinaagin lalaing. So saan ka ngagbayag iti trabaho gaputakas na ka ngamin. Anya. Iturayam ti kakadwam at trabahador. Agraman pa ti agpaspaswildokin ka. Isurom. Ay una yan. Uri asino ba't akit saan na makaanos iti kasta nga istal mo, pare. Awan ti bumayagan nyo at trabaho. Ay, inakman kit di agaplay mo ti jay farm ni Madam Basyang. Baring awatin nakmat. Nagmayat ti jay. Dakkel ti sweldo. Hanggang sinayang mo laeng, pare. Nagadumot na ita pinalang kay Marilu siya. Ha? Ay, un mare, adwa talaga. Ngamin ni Madam Basyang iti bonus medical man. Isu tinapan ko yung palingkay. Kasta ka di? Ay kat, sana all ang aron. Ay, no saan ko mga men nga naging lalaing tiyawanan bain nga asawam, nalabit nga aging gaita katadda kayo pa'y laang ijay akadwame nga agtrab-trabaho. Ay, huwag nga rod, Mari. Sayang nga talaga. Nila kay mau, bagbagam nga men. Ilugar na ti kinaagin lalaing na. Mari, Di nga tamabayin adillaw iti trabaho ti kakadwana. Ket no iso ti madillaw, ibaga na nga nalaingan. Asaaden apay suraw, salbag kidde. uwan Mari, naibagak daytan kan kwa na. Nasayata, no dapay mangawat kada kayo iti trabaho. No kastalatan ti ugali yaw, anya lakit din. Anya laki dain. Rumbag nga ilugar mau, ti kinaagin lalaing mau. Tapno saan ka ang nakababain iti bus mau? Kan kastamot tayo iti aglawlaw mau. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, piman mat ni Mari Jessa, mare. Uwan nga rod, Mari. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadaan iti anak. Ngam ni, naalisan ka nomat ni Jessa. Sayang nga rod, mare. Sana bali? Saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Aywan adan tulat ta. No nakagagatumad nga mindaya ako, mare ta. Di nala maanusan dagyan iti unag ti balay. Among mata ni Jessa, workaholic dayjay. Di na kaya ti adalang iti unag ti balay da nga awan ar-aramiden na. Kaya't nakat aggargaraw latta. Ay, sapay la kumata iyan na nanamat ita. Tapno saan na maulit tinapasama ken kuana. Ay na Mare, kasayaatan nga iin na nampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nata. Nalabas tumot namin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Day tangarod, mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot Mare, da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangmanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat amare, saan mat akanayon anawadwad. Sa bagay man kiti
Ngamne, ti ibagbagakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan, Mare, day tati pampanunutak ita. Sa anak man pa'y ngagtrabaho iti manuabulan. Agi na naakpay, Mare. Masaya tayo nga imbagang bakit. Aginanakaman pa yung amin dito balay. Ay, uwan ka di lakay. Sa anak pa'y ngagtrabaho. Nakasaritak matang tibus mi, idi na minsan pa'y ngaldaw. Kasta ka di. Eh, tuwan ah. Siyak pa lang timakam mo agtrabaho. Dito yung kalangan balay. Maburi nga klakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan, ta sa anak kumamot ang maburing dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Ala, huwag. Mayata kiti dahi nga imbagang bakit. Siya akong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle? Anya? Tutuan. Inton kuan, jak tumanen masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, Mare. Mayat day ta na banunod yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada kalaang dito balay yo. Wan, Mare. Aglako akpay laang. Ngamne ang mga nulab sa labsan nakto. Ang mga no saan kay to agumatang dito tersenak no kwa. Sika talaga, Mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Sapay lang kumarod Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapul iya balay. Oh, Kat, kaano ka nga ro damang lukat ngay? Inton Lunes, Mare. No Domingo, iso ti pa nag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, Mare. Kompletuan nyo nga ro ti lang ko yun. Tapno ado ti umay gumatang. Un, Mare. Kompleto, Ricardo. Ay, niya laki din. Amom lakay, nalabasak ito nga agdiskarga na Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta, bakit? Tikunamkit day, umapal da kadata. Gapulang ta nakita daan ng lukat ta iti istor, mang lukat da kanumanay. Talaga mga into lang da ti apal da. Anya ka din dahi ta nga ibagbagam, bakit? Katpud no mat, napaglandakit di ang malagapal iso akas ta akong dila ako damat kano. Sika talaga. Tila ibagbagam. Apay adi kalat ta, paybayan ni daya. Kitaglako dalat ta. Indon kwan, adamakang iti ibagbagam, narigatay. Ay, awan bibiyang ko, nga ura at damakangag. Total pudnumat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man. Agulimag ka. Nakababain. Oh, nagsapa ka mat nantina. Wan, imayak anasapa, tadakayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na. Nagalas ti ugali na, napagklandaman, nagapal. Anya? Ay, anya ka din dayta nga ibagbagam si Katina. Naibagak dayta Tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundila ko matan, just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minin ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit nga. Ti kunamkit day, umapal da kada kami.
Awanan bain a babae? Awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, jak amukan ka, Tina. Basta, pakibagam ken kuana. Awanan bain. Pao, una yung dayatina. Ay, siya pa yung tagngar-ngariat, kaputi kasta ba nagsasauna? Wan nga rod, Mari. Noan nga laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapo iti panaglukat da Jess ang agasawa ti istorda. Nasakitin agam na, kaputa di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin agam na ita. Gapot, makikita na, amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iya ayan da Jessa, ngamiti tersena na. Ay, wan Saan na nakaskas da ang abasitan ti mapan gumatang iti istorda, gaputan ang inauna iti lago da iya atina. Ay, wan, Mare, pudno day ta nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan ang ina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kaslatan pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod, Mare. Jay to pa'y lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas sa panagprespresyo da jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti daduma nga da istor na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punwan ako ni Tidayja Jessa. Nagsakit at talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam si Katina. Saan nakamangan anon jay tao ah? Agasam man, manungal daw nga awan pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandagi ti siguro na customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apa nang dadal day jay adje sa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, indarom da ka. At nga ro, ti pamanagnag mawa, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina. No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makaamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang ije istor na. Day tangarod mare. Ay na, kasta unay apong tutnaken ka. Awan mat ti makagapo. Una yan? Hanggang ba amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan, Mare? No aglablabas akit, anya aga po, abaybay aklatan. Ha? Amok mo tagpakumbaba, ngam saan mat akanayon. No kasapulan alumaban akit lumaban ak. Gaputan no kas talata na kanayon, kas laiyad adda dati dakas nga ramid na. Sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko. Ha? Saan nalakit di magustuhan kaya ramidak kankwana? Aglako kalagta ka, di bakit? Di mo latta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karuba. Anya saan nga ikaskaso? Aglablabas da di atina. Diyak mat an-anuan. Basta naglako aklaang mat. Ngam ni, kas di mat timapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Tiawanan bain. Maminsan pa'y at talaga nga damangag ko alablabi din na. Ha? Makaraman da jay. Bayam latta ka din bakit? Saan man alasaya at ti makiap-apa? Amok asaan anasayaat. Ngam aglablabas mo nga minon. Ay, nako. Saan kumat nga an-anuan? Ngam agkakanat ibagbaga na itilikliko da. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan nakit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina.
Daytan ti ibagbagak mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo tla dayjay no mabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luman na David tumat. Sa bagay matkit niya. Tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang kan kuwan na. Siyempre, pilihan mo't ati tao no asino tinalaklak at tila ko na. Ay, oray siyak mat ano kuha. Gumatang kakit dita triple ti ganansya na, kadadama tinalaklak at ko na. Dayta nga ron. Nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanan ti gumatang ang jitersena na. Awan nga minitin na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na saya at nga strategy ti aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat pa nagkit-kitam kanya. Mabuti nga ka ni Jessa no bilang laan. No way! What? Siyak ikan na iti pagnakman? Ha! Amangan no isukit di kak iti pagnakman na kundila kung tumatiloko. Apay nga min aya, agas ta unay arurod mo kan kuhan na, gabo iti pa naglako na. Ay, kat, naglako lang mat. Awan matidagas nga aramidan na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglakot yawanan baen, awanan ti mayat agumatang kanyak. Kitaan man dagiti lakok anatang nalungtot da pa yan, ti kamatis ko nabuyukan. Ay! Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom, kastagadi? Katwan! Amok akas taunay ti panang dadael na kanyak kadagiti tattao. Asigod agumatgatang ditoy. Tapno laeng umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na, uray idanon mo day taken kwa na. Awan bibiyang ko gaputapudno mat. What? Talagang agkarkarit da di babae ah. Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging ka ita, si kapay lang ti itudtudo na nga aging basol. No apay asaan na malaglago dagiti lako na. Anya? Awan nga min di nagmamaayan dagiti lako na. Nang runa tinatang na. Basol na ah. Nakangingina mo ngamin ti pa nagprespresyo na. Malabay amon maare. Ay, dito'y ka man pala ang mare. Agbantay ka dito'y istor ko. Aglako ka nga dagumatang. Oh, papanam ngay mare. Addala pa panak mare. Mabiit laang. Syakit din ti pabasulam no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan kay ti baing si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Iridis ko di tarupa makastoy. Anay ko! Pangasim, gusto ko man. Saan ka nga pababasol nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaol ka iti tatnao? Iso nga awanan ti mayat agumatang kan ka? Kasta? Kwa Jessa, kun kunaklang dayjay. Kun kunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas ka matuna yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputa nangina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos apan nagbaknang. Anya? Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y Tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka! Gungun na ma.
Gusto lang day tangay naramid daking ka. Tapnog nakam ka. Anya, Kurang pa di ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. unay kan, nagsakit lang nga rodan ti rupa, gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka, ang san kwa kanunungan day ta, saan na nasayat nga raramidam. Nyalaki day. Anya, Apay, di ka mabain. Aga pula ang itikas na ngaramid mo. Isaw, ti makagapaw no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong pain. Gunggunam kunak tumay. lakay. Ipabasol mong tumang ngamin iti sabali at tao. Ti sana nasayat ang mapaspasamak iti negosyaw. Sana kasta ah. Isungawanan, ti mayat nga may gumatang ka. Gapo iti nangina aprisyam. Kaya't mo mga ngamin kilata pa nagbaknang. Anya nga ita, nag-expire kas kada malungtot dagiti lakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakit? Di ka latta binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay kan aya. Tinungpak kan impungot ko iti kastawnay, tapno agnakam tiawanan bain. Ti kayat na, isula ang taglakaw, tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man day ta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan naman ng ati sumanao itiliklikod Talagang ulitak Apay kit dinasaan. Anya? Alangan mo't nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agva-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibublag da, mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Diyak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita man, mare. Madamdaman to. Agpa-loadak pa'y. Nag-expire nga minun ti load ko, Mari. Adaload ko, mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da, tabuyaak man ti bagbagam, mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account na ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya lakit din dagita nga agasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akong kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyakan ka. Kasla lipsing mat, mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amo dagita nga agasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag nagkanta, mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, mare. No adda trabaho da ijay, apay nga agkan-kantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog ng agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswil doon da pagbiyagan da, mare. Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, adda na kiti ipupus da. Agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dala agbibisin, mare. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdamang. Aday talakay, agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-joet da pa isada in post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay daw ay. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Daggampay to'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya, galakid din ay bakit? Buyaam lang Sana masapol nga uyawom ida? Ay ibagbagak laang tipod na ulakay.
Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrabaho da ija syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi ngagblablag da magaya man. Amon bakit? Saan amas hapula pakibiyang maamin na makikita am? Ipapudot mo mang di ti kape, tagkapeta. Kurang lang data iti kape. Aday bagak kada kayo, Tata Luisito. Anya na ita, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ija syudad, Tata. Ijay, ti pagtrabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samot at trabaho ti aramiden da ijay, Tata? Ajat ka at mosawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ijay, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbeblag da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Intun kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala da mat, agpadadaan agtangkan ti bagida. Diyak ka mo na ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak kan manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mare. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada, kat nagtangken mo ti bagida. No agkanta na, kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mare. Luk-luk punda lang ti bagbagida, Mare. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita. Ngam kasla lipsing manan sika. Ag-comment ka, Mare. Ibagam alipsing lang ti kantada. Ag-comment ka matlaang iti video da iti nagsala da. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramidan da. Aywan, Amare. Nasakit iti mata ti kasta amapanda ipopos. Nagawid ka din dita, Lisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay lakin di mat. Tunggal umay dito'y balay dakwin ni kan Martin nga agasawa. Titupi ko yun. Anya kumatidakas ijay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ita. Tapnawanin ti alo asa uyo. Dakas ayat ti ag-suggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din. Ay lakay. Tapno ibagakan ka. Sabali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Lawan tinasayaat nga ibagayo. Aguli magkayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sabali a tao ter aramidan nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo mat itay. Nabuyak ngamin si video yaw ita asawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ha. Vlogger, kayong magayawan. Kinapudno na, da kami ti agkanta iti kasar ti kaaruba tayo inton sumaruno abulan, Tatang. Lukasta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Wala, Tatang. Isupay mo ti iti da talent fee Mayat na itanak kaw. Ipanagkakyaw ka na kiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sing kung kunada ngamin dito ikay. Anya? Nagadua sa o, nagiti managapal, idinamuan da nga ag-vlog kayong agasawa anak kaw. Aging gaita, kastada latta. Wag, nupay kasta, di kay maupay anak kaw. Kasta talaga nagiti tattao, ama nagapal. Amin agaraw yaw, dilawan da. Iramidan na kayo, hindi pa kayo babay na niyaw.
Di kay madanagan tatang. Uray anya pa'y tibagbagada. Ituloy milat ta, ter aramiden me. Anya rin yawag ni tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga agawid tayo itong sumaro no abulan? Lakay. Imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan met. Mayat ka no agawid na. Managapal kung kunapay ni tatang itay. Dagiti kalugaran mi ah. Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot ti kasta, bakit? Nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talat ta ter aramiden ta. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta apada ta a tao. Nay, basaam da ito i-comment bakit? Anya comment day talakay. Lipsing kano ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Maditi comment da. Kita agman no asino ti nag-comment iti kas talakay. Aday ta niyo, Lisa, ni Karen mo't Jamaysa. isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replya ka de bakay? Ay sanan, awan matlaang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment dita. Saan ta apa-apektong? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Adda kaming tatang. Ay, agtugaw kayo pa anak kaw. Lugan nyo ka di day. Uwin tatang, hulugan day ta, ngamdandanimin ma-fully paid. No kasta, adda gaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kasta nga adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sideline ng tatang. Ay, way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasari tayo ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat lang tatang. Mapan kaming to iti ayan da inton malang. Gayam, mabalay na negosyo tagkanta. Una tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Ki trabaho yung ay gayam pidesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mila ang ti-vlog ta isupay mat. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayo. No nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan. Di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa ang nagawid kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkanta iti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami iti kayat damilan nga agkanta iti kalaysada. Kabaalan niyo nga rod? Wan Iso nga rod anagwan kami idi nag-message da. No kasta. Talagang addalat tamo ti kaarubang agpilip iti talent da. Napauli Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day, Jay? Lugan mi day jay. Simple laeng. Talagang umas asinsoda. Adabay kayo ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nagawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino ti nang ibagakan ka, amang anukun ko na dalaang dayta.
Ni Queenie mismo tinangibaga, Mare. Anya? Adda pa yung tilugan da ka. Sigurado a second hand lang dayjay. Kan utang tinagapuan na. Pangalanda ko mangay mat itibayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie. Anya dayjay, Mare. Da kayo kano matiagkanta iti kalay sa damilan. Wen, da kami nga ron. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di parikot? Ah, ay awan. Awan mo't kit de. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno mo't laang. Umay kayon to tapno agsasala kan agkakanta tayo. Ay, uwan ah. Makitan to no sa anak asumadot. Tapno mabuya yumitla ang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya? Naimbag man, ta saan kaya nagpinungot kini Karen? Bakit? Wen ata nakapagtepelak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas na madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng dayjay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapol nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isudamot gayam tagbuteng. Ay, agin tuturod man nga minan dagita managapan lakay. Ngam, ala, bayamon. Ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala. Uray siyak nga rod, Mari. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso, Mare. Kasanulaangan, no i-special mention da tayo jay, Mari. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang ronakot, isudang agasawa ti agkanta. Amangan no, bumalas da, Mare. Indilit mo ka din, nagiti comment mo iti post da. Ay, wan, Mare. Deleted aminan. Uray siyak, Mari. Indilit kon. Ngam adalat-tadanag ko, Mari. Narigat man, no ma-special mention tayo jay. Ay, nakababain mo. Mapan kayo gid din. Tapno mangagyo ti golden voice dagiti taong uyawon nyo. Na Mare, nagatuti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta na Queenie itay. Wan nga rod, Mari. Talaga nga adugayam ti fans da, uray dito'y lugar tayo. Wan nga ron. Uray anya ti ibagbagata, kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mari. Sapay inmarmari testa kadagiti kalugaran alipsing laeng ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantada. Lip-sync ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yu may, talaga talented da. Oray uyawon nyo ida, agprogreso dalata. Da kayo nga, ada sweldo nyo, itikas na aramidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si Albert. Ay na, inton sumaruno, agbalin kayo naragsak para itipadayo at tao. Di yu ipalubos nga apal ti agari di ta puso yu. Naim paglaga na, tasan awar freak da Queenie. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro a tao. Delikado kayo. Amangan no special mention kayo matern. Kasano ngay, Mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tanga agawid da, Mari? Agsublida kano ijay syudad into nulunis, Mare. Panag ko na, Mari. Mapakawanda tanga tano, agsorry ta. Day tatidyak sigurado, Mare. Uray nagdelete ta ti comment no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sa bagay, gusto ka, Mari.
Saan ta maamuan ti sungbat ti saludsud ta, no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da, aklunan tan Anya kay, kat managbasol mat nga mintingiwat ta. Anya laki, Jain. Agbalin ka anaragsak, kanagita bambanag anaragpat ti pada mataaw. San adakas ti agsayais, wano agkumay no para may iti pagsayatan da. Angam no ti suggestion wano comment mau, kat adanayon na nga apal, ay agpanunod kan, tasan anasaya na ita, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.